chung in chung television janaba mo gaita thon ruwe asai pupa bujang thum tuang local daily newspaper kan sak tong ka bisumi chamwe gon ka pang da lo ni lare mo kau the Tamenglong Times the Gaanphiu mails khani the People Chronicles ka kum ni hilawe Manipur Legislative Assembly ko isu bai bai mini ka phen kan sini highway ko ka to ba melam steps la thau kan melam khatni bai melam ko inthuk na ka phen kan dai Scheduled caste khani scheduled tribe khang reservation ti bam melam ko Supreme Court of India rui inthuk mai ladbam san daw pat kan mai kyu thu creamy layer ti hai state nun rui identify su khang sa kan nei Kerala state wang Waina district ko tingri ran koroi dui dai na malai zai kan mai ko tai man sai thai mi sing 320 tang kan te kumna man sai 295 in buti hai bam thai magna ba me tu na official sam ko sai United Nations General Assembly President Dennis Francis Risakan may kutu smartphones pan kori India may 800 million lungsi may lunlung kori zaikan palok ngamte tuna sign daw kane Indian politics ko hay galaw nun re kasingay na kazaw kang Rajya Sabha MP Raghav Chaddha dolanay Rajya Sabha ko sakante Tatkamay 31 July nun tay Hamas tuang leader Ismail Haniyeh tay Tehran ko suluay kan tuang Mizoram Chief Minister Laldu Homari Maitais le Kokizo communities ka khau latlu nai ba mai khau chujang mai gong khang Manipur CM Biren Singh le parila khang Manipur gongbam nu we tuna lumnu mai samungri ti thai kan nei Rong mai naga council Manipur in tai file rong ren re sam kho ti thai pat kan mai thailai na pukpha bu jang padai jip chung kori pukpha bu jang pungu 2024 jip chung National Highway 37 khatni Tongjai Meril Road khau ban kaw kan the Center Rui Surachanpur District Khonai Mai 9 Assam Rifles Battalion Ti Hai Central Reserve Police Force Rui in Sindat Khang Ladin La Kan Mai Khau Kukizo Women's Organization Rui Mai Tong Ladin Ti Hai Ka Kan Kai Kaloi Lau Dat Khang Jangoi Kan The Assam Rifles sa Kangpopi District Khorui Lagan Khang Subam Mai Hai Chief Minister and Biren Singh Kangpopi District Tatkani Na Subam Tong De Tuna Sa Kan The Chief Minister and Biren Singh Rina Phungyer Tong MLA Leishiao Ke Singta Sadao Mai Suna Sakan Mai Kyutu Kamjong District Khonai Mai India Myanmar Border Ko Katupna Padbam Mai Landmine Blast Lam Ko Jalokang Assurance Silokante Dr. Longjam Usarani Devi Hai Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science Tuang Director in Charge Kang appoint Sukante Dr. Usarani Hai Department of Community Science Chenim Song Professor Ye Kumna Pukpa Bujang Sat 2024 Nairui Phungkau Punite Himachal Pradesh ko duidai mitang dulanung tingsan nai tuang rescue operation tatkai ko gan tsat taitang te komna gan lektai pungu kabam thai mak bamme tuna chamwe ti thai Melun thai ma mai nun rui gari awang lekai khongnai mai Modern English High School tuang school bus khatni warehouse duilong bujang tamlu khat tuang jimang mai intaw lothe mai intaw long mita nu ni ma mai intaw na sit in protest tatkai kan the Kame ko suna ting nai lam ni thai samlo ko asai jam chang mai 27 degree to 21 degree Celsius nai mik 4:45 am to 6 pm gan ko mong le ting rai nai jimang kadak dak ting prai nai pani asai jang ka bi su mai jam to ko lo do re the jauna ba mo goita thongku the